Turi kuwa gatanu Kamena 2025 ni umunsi w'156 mu minsi igize uyu mwaka. Ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ivangura rikorerwa inyamaswa hagendeye ku bwoko bwazo. Ni umunsi mpuzamahanga kandi wo kwita ku bidukikije. Ibi ni bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1994 Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe yakoranye inama n'abakuru b'ingabo na gendarmerie bemeza ko bagomba gushaka abacancuro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi bakabafasha kurwanya ingabo za RPA. Mu 2017 ibihugu bitandatu by'Abarabu ari byo Bahrain, Misiri, Libya, Arabia Saudite, Yemen na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byaciye umubano na Qatar bishinja guhungabanya umutekano w'akarere. Mu 2017 kandi Montenegro yabaye umunyamuryango wa 29 wa OTAN. Mu 2022 muri Kazakhstan habaye amatora ya referendum nyuma y'imyigaragambyo yamagana guverinoma yari imaze iminsi. Mu muziki mu 2002 umuhanzi w'ikirangirire Araked yashinjwe ibyaha 21 byo gukoresha ku ngufu abana b'abakobwa mu gufata amashusho ya filimi z'urukozasoni. Abavutse mu 1942 havutse Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wabaye perezida wa kabiri wa Guinea Equatoriale. Mu 1946 Patrick Hepp uri mu bashinze ikipe ya Williams F1 imenyerewe mu marushanwa yo gusiganwa mu modoka ya Formula 1. Abapfuye mu 2004 Ronald Reagan wabaye perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 2021 hapfuye TB Joshua umunyanigeriya wabamaye mu by'iyobokamana kubera gukora ibitangaza bitavuzweho rumwe.